Usa ka ba sa adik mo basa og Wattpad? Kanang feeling nimo, ikaw ang main character nga nagpuyo sa usa ka pantasya. Oo, pantasya lang tanan, walay ka matuuran. Kanang kiligon ka samtang magbasa, ma-imagine pa nimo ang eksena. Apan ang pangutana, okay pa ba? Okay pa ka? Dagan na kayo kag nabasa kanang halos tanan na lang libro nga mahitungod sa Wattpad kabalo ka. Kanang feeling nga dili jud ka motinto kung dili nimo mahuman ang usa ka pahina. Kay lagi ko no, bitin pag maundangan nimo og basa. Apan igsuon sakto na, dili man sa ingon na sala na mo basa og Wattpad or unsa pa dihang libro ha. Wala ko kaingon na ayaw nagbasa. Igsuon okay ra mo basa apan ayaw padala nga feeling nimo dili ka mabuyog, di ka kabasa. Kaya ang dakong pangutana, nagabasa ka bag Biblia? Nagauklab ka ba sa libro sa kinabuhi? Sa storya sa kaluwasan, nagabasa ka ba? Igsoon kung ibutang mo sa kasing-kasing ang imong gibasa, sama ra sa giunsa nimo paglahutay ang Wattpad ngin-ana pud unta sa Biblia. Kanang feeling nimo dili ka buo pag di ka kabasa. Kung hunahon gyud nato sa makadaghan, kung ato lang palandungan, mas nindot ang Biblia igsuon. Naa tanan sa Biblia. Kung nangita ka og nindot nga storya igsuon naa sa Biblia. Kung mubasa lang ka, mas labaw pa nas love story or unsa pa nga imong gipangita. Mas naa pa kay makutlo nga pagtulon-an, naa pa kay bag-ong mahibaw-an. Lahira ang naa sa Biblia kumpara sa uban libro na imong ginabasa. Mas labaw pa ang naa sa Biblia. Basa igsuon, basa. Ayon na paabuta pang panahon nga ulahin na. Hapit na ang takna nga si Kristo mo balik na andam-andam ta. Dapat andam ta. Dapat kabaluta kung unsa ang naa sa Biblia. Dapat kabaluta sa Ginoo. Dapat kabaluta nga siya ang una og katapusan. Dapat kabaluta nga wala ta kung wala siya. Kung giunsa ta pagluwas ni Kristo Jesus, dapat kabaluta sa sugos sa Dios diri kanato. Ibalik ko, okay man mo basa sa bisan unsa nga libro, ma-Wattpad man, manga, comics, novels ug unsa pa, pero igsuon, dapat kabaluta mo buklat ug mobasa sa Biblia.